Yesu anakupenda kuliko kitu kingine chochote, kuliko fedha inavyokupenda wewe, kuliko mke wako anavyokupenda, kuliko mume wako anavyokupenda. Na Yesu ana mpango mzuri na wewe. Mungu akutukuze, akuinue tena. Uone umwa apate kukuponya. Wewe ambaye moyo wako umejeruhiwa, yuko mfariji mkuu, yuko mganga mkuu, apite au karabati moyo wako, atengeneze mahala palipobomoka, katika jina linalopita majina yote. Kama kuna pepo linakusumbua, ninaliamuru kwa jina la Yesu Kristo lipate kutoweka sasa, lipate kuachia maisha yako, lipate kuachia uzima wako katika jina la Yesu Kristo. Wewe pepo, una nafasi na hauna mamlaka ya kuendelea kumiliki huo mwili, ya kuendelea kukaa kwenye malango yake, ya kuendelea kukaa kwenye baraka zake, ya kuendelea kukaa kwenye uzima ambao Mungu umeuachilia kwa ajili yake, ya kuendelea kukaa kwenye kazi ambayo Mungu umeachilia kwake, katika jina linalopita majina yote, Yesu Kristo. Ukapate kupata utukufu wewe, mbingu yako na ufalme wako ukapate kuenea duniani, na haki yako